amaze akajagari kabe ku isi, akajagari kazoba ku isi umunsi itorero rizogenda. Imbwa zizanga inyama, ibintu bikomeye. Imbwa zizanga inyama, abanyakabari bazoba mu kabari, abasambanyi indaya zazirara zihagaze tahanga, ubu hazoba alert, abantu buzuye umwuka bazogenda. Igitabo cy'imperuka kisa kivuga ngo bazobaza ngo se ni bande bagiye, ngo ni barya bagaza bakunda gusenga hamwe n'abana batoya. Cya 8 umurongo wa mbere, rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere, aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu tateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu bwambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'integeke za kamere yacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Haleluya. Hezi Imana icyubahiro, atukuzwe. Twakereje uko twari tuzi ko turabavuga ubutumwa benshi, twari twipanze nk'aho tuvuga nka nyuma cyangwa nko mu ba kabiri, aba ariyo mpamvu twitonda. Ariko turashimira Imana ko yabonye ko tugomba kuba ba mbere. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi dushimiye ubutumire bwanyu. Nimba hari ikintu gihenze muri iki gihe, n'umuntu kukwizera akagutumira akaguha mikoro akaguha n'agatuti. Nta kindi kintu gifite ibeyi rikomeye kurusha ibindi bintu hano hanze, hano mu isi, keretse kukwizera bakagutumira. Mubakubitira amasha abantu ba hano. Turashimira ubuyobozi bw'itorero hamwe n'ubuyobozi bw'abayumbe badutumiye. Imana ya Israel baheze umugisha. Minota baduhaye ntituyirenzaho, aho kuyirenzaho twoyisigaho, kubera ko uyu mwaka takurondogora kuriho. Umuntu kuyawe irondogora muri uyu mwaka afite retard ikomeye. Beze datugiza. Haleluya. Direma. Ese mwatangiye giheke? Timwatangiye kare. Duheze Imana ubwiza rero. Timumere nkabaje bakereje kandi mwaje kare. Bebe Bwana. Haleluya. Imana ya Israel ihabwa icyubahiro. Imana yateza amateraniro mu isi, Imana muyikubitira amashi. Amateraniro niyo yonyine azamara stress zose zo hanze. Abantu basize ibintu bitagenda hanze bakasora bakabyibuka batasha, ariko iyo bari mu mwuka turaganira amagambo atari menshi kandi atari make kugira ngo ducungure umwanya. Haleluya. Turavuga amagambo agera kuri 5, akamaro ko kuba muri Kristo Yesu. Akamaro ko kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana yaremye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni ngo ifite intego imwe ikomeye. Ngo Imana yari yarashatse ko urugo rwa Adamu na Eva ngo ruzoba iteraniro cyangwa rikaba inzu yo kuramya no guhimbaza kw'Imana. Imana ngo irema ibiti, Imana irema amabuye, irema ibiguruka n'ibikururuka, irema amafi manini n'amatoya, za barene n'utufi dutoya. Ngo irarema ibiguruka n'ibikururuka. Imana irema ibiti itandukanye, imisozi mitoya n'imicamu n'imibande. Imana irarema itandukanye ibiti binini n'ibitoya. Ngo ariko ibirema byose irema utunyamaswa duto, irema n'ibinini. Ngo ibirema ifite intego imwe, ngo kugira ngo ireme umwana w'umuntu ngo bizaba ishimwe rizabaho mu rugo rwabo kugeza iteka ryose. Ngo Imana ibirema umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma, umuntu imurema nyuma. Ariko ngo imurema umufitiye intego kugira ngo urugo rw'umuntu ruzotandukanye n'urugo rw'intare. Haleluya. Urugo rw'umuntu ruzotandukanye n'urugo rw'iki? Rw'intare. Imana imaze kubirema, Bibiliya ivuga ngo Imana yageze igenderera Adamu na Eva mu mafu ya ni munsi,
bitari mu nzozi, bitari no mwiyerekwa, bikamuramutsa ikamubaza amakuru ko yiriwe. Ubusabane bw'Imana n'umuntu kuko Imana yabishakaga. Satani ngo abibonera kure, ngo yihutira kuvuga ngo agiye guca ubusabane bw'umwana w'umuntu hamwe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo Satani ngo aragenda yongorera Adamu Eva ngo kubera impamvu zibiri. Impamvu yatumye atabwira Adamu ngo ni ukubera ibintu bibiri. Impamvu ya mbere ngo Eva yari afite impano yo kumenya kubiba no gucengeza, akamenya kumvisa Adamu kuruta uko Eva abwira Adamu. Imana yahaye abagore ibintu bibiri bikomeye. Icyambere yabahaye imbaraga n'ubutwari bwo kumenya kubiba no gucengeza no guhindura. Muri iyi nzu tuhindurwa n'umugabo, ihindurwa n'umugore. Iyo umugabo yashatse Ezebeli, urugo ruzaruba rwa Ezebeli. Ariko iyo yashatse urugo rumeze nka Ana nyina wa Samweli cyangwa Sara muka Abrahamu wari warateye kubaha ngo bigeza mu zabukuru, Bibiliya ivuga ngo ari ndapfa atarubaha kuvuga n'izina ry'umugabo we, ngo agahora yubaha Imana kubaha n'umugabo we. Impamvu ya kabiri yatumye Satani aca muri Eva ngo ni ukubera ubutwari. Haleluya. Bw'impano Imana yamuhaye. Umugore niwe ugira impano y'imbabazi. Cya kabiri azi kubiba no gucengeza no guhindura, ngo bituma muja mu matwi, ngo aramwongora aramubwira ngo iyi mbuto uko Imana yayivuze ahubwo ni muhirya murengeha. Murengeha mugira ubwenge muza mumenya ibintu. Satani n'umwicanyi, n'umunyakinyoma, n'umubeshi. Nico gituma haleluya abakristo bose bakibesha batagira ukuri bakomoka kuri Satani. Satani niwe mubeshi wa mbere. Araza avuguruza ijambo Imana yabwiye Adamu, aramubwira ngo kino giti ngo muzamukirinda kandi ngo muzirinde kukirya. Yari yabarimbiye ibiti bibiri ngo muzirinde kubirya. Satani arababwira ngo icyo yababurije ni kimwe, ngo ni ukugira ngo mutazengeha, ngo mukaza mumenya ibintu byose uko bihaye bigenda. Ntako muzoba. Ariko Bibiliya ivuga ngo bapfuye kiroho, barambukirwa. Bibiliya ivuga ngo barahunga, ngo birebe basanga bambaye ubusa barambukirwa, ngo bahunga mu ngobyi barahunga. Imana ngo ije kubasura kwa kundi byari bisanzwe, usanga bagiye. Imana irababaza ngo Adamu, 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 uri hehe? Haleluya. Imana kirabaza, kiragenda mu muhani, kagenda mu nzu, kagenda ku mutima w'umuntu. Imana kirabaza ngo ese uri he? Iyo umuntu yumviye amajwi ya Satani akava mu kibanza cy'Imana, hari wijwi ry'imbabazi z'Imana rizaryicara ribaza ngo ese uri he? Uri he? Uri he mwana w'umuntu? Haleluya. Churanga gatoya papa. Giswahili Icyongereza kiza kivuga ngo where are you? Uri hehe? Uri he? Hari abantu batangiye neza. Gutangira ni ibihumbi biza bitangira, zaranatangiye. Ariko abazosoza kandi Bibiliya ivuga ngo heri mwisho kuriko mwanzo. Umuntu yavuye mu kibanza ciwe nyina cikuramwo, yamara Imana izikubaza ngo ese uri he mwana w'umuntu? Urahamagarwa wakura. Uri he mwana w'umuntu? Urahamagarwa wakura. Suranga gatoya papa. Hari abantu baza bagira ngo Imana irasinziriye. Imana ihora itugenda aho bwije nuko bukeye. Igihe cyose turi mu kibanza cyakure, haba hari ijwi ry'Imana n'imbaraga z'Imana ziba zihazi dushaka.
Imana icubahiro. Haleluya. Mwatenguhiye ikiba. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Guhera umunsi Adamu na Eva bahunze Imana muri Edeni. Bibiliya ivuga ngo hakatika connection y'Imana n'umuntu. Aho. Isi iba yinjiye mu kaga. Mu mpamvu zazanye Yesu. Bwana sifiwe. Akamaro ka mbere ko kuba muri Yesu ngo nuko Yesu Kristo yongeye kutugarurira ubugingo. Ubugingo bwari bwatakaye muri Edeni. Ariko Yesu Kristo ngwase atuzanira ubugingo. Haleluya. Haleluya. Yohana 17 umurongo wa mbere haravuga ngo ubundi bwo bugingo ko bakumenya ngo bakamenya ni wowe watumye mwami Yesu. Ubundi bwo bugingo ko bakumenya Mana. Kugira ubuzima bwiza umuntu yogira ubuzima bwiza ariko ntagira ubugingo. Hari umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yarabajije aravuga ngo ese byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko ngo udafite ubugingo niki byakumarira. Yesu Kristo yaraje kugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Ndio. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo yaraje ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Icyakabiri cyazanye Yesu. Yesu yaje kuduhindura ibyaremwe bisha. Muri Edeni virusi ya Adamu na Eva umwana kuva muri Edeni umwana yagaza avuka ngo akavukana virusi y'isumu y'icyaha cy'inkomoko cyo kuri Adamu. Yesu ngwaza kutugira icyaremwe gisha. Ndio. Pahora aravuga ngo abari muri Kristo Yesu tateka bazacirwaho. Ndio. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ubata bw'inkomoko y'icyaha cyo muri Edeni. Kweli. Bezi Imana ubwiza. Haleluya. 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 Dufite ubugingo icyambere. Dufite ubugingo. Yesu yaje kuduha ubugingo. Haleluya. Amen. Ubugingo. Taduka muzabona ryo ubugingo ngo muzobugure. Mugabo umwe mu rurambo yari umutunzi cyane abantu benshi baramuzi. Babaye mu rurambo. Yari yaravuze ngo iwe ntazizera Yesu ngo azofata ibimasa ngo arebe umusha biheza ngo umusha zanginka ngo waje gusha. Ngiwe kwizera ntaco bimubwiye ngo yakira ubugingo busha. Ngo azofata inka arundanye ibimasa ngo abiheze umushi. Kurya bashe bagaza babahi ibimasa bakabahingira. Ngo se umusha zanga kuja gusha yari ibimasa. Ako ubugingo ni igike. Kweli. Haleluya. 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 Aliye na mwana ana uzima. Ndio. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Wabuze uwo mwana nta bugingo kare amaze gukirwa iteka. Aliye na Yesu ana uzima. Ndio. Hari abantu batakaje umwana basigaranye ibigomfi gusa ariko umwana yaratakaye. Bamwe bamusize inganje abandi bamusize muri Zura abandi bamusize hakurya ya Rusizi. Aliye na mwana ana uzima. Ufite ubugingo ufite umwana ntiwobara ibishora gusa n'ibibubu n'ibintu wawe wikungikira. Aliye na mwana ana uzima. Tereba Tari matilabre. Aritozongana wakane. Imana izikubona kuri w'agaciro. Aho. Ikubona muri Kristo Yesu. Abantu bose bari muri Kristo dufite ubugingo dufite assurance. Nta rubanza tuzacirwa. Kandi tribunal y'Imana iri hano iri imbere iri hano inyuma. Tribunal y'Imana urubanza rw'Imana. Bibiliya ivuga ngo umunsi wa nyuma ngo inyanja zizobura aho zihungira ngo zigarura abo zishe. Ibiti byakundukiye abantu bagafa bizoza bivuga uwo munsi ngo ngaba abo twishe bazobaruka. Aho. Haleluya. Yesu yaje kuduhindura ibyaremwe bishya. Ndio. Umwana yagaza avuka akavukana scratch y'isumu y'icyaha cyo muri Edeni komoko ya Adamu wa mbere. Yesu azari ari Adamu wa kabiri. Pawulo yaranditse mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri gice cya 5 umurongo wa 7 aravuga ngo Imana yatugize ibyaremwe bishya. Abari muri Kristo Yesu turi ibyaremwe bishya. Bizake ngo biba byarashize. Cya gatatu Yesu yadukuyeho imivumo karande. Yayindi abantu bazi ko ya deliverance baza babakorera.
imivumo karande ni imitongero y'abasogokuruza baramije ibigirwamana bagashira imiryango yabo n'abazobokomokaho bakabishira imivumo y'ibigirwamana byabo. Ariko Yesu ngwaza, Yesu yaduciriye imivumo karande. Abari muri Kristo nta mivumo karande bafite. Haleluya. Amen. Icyakane biri muri Yesaya 53 umurongo wa mbere. Yesu yikoreye imivumo yacu kugira ngo twebwe tubarweho gukiranuka. Icyakane Yesu yakoze ngo yongeye kutwunga n'Imana, atugarurira connection yari yarakatitse. Connection yari yarakatitse mu isezerano rya kera, kugira ngo connection baje nko kumva kayengera ngo bagaza bazana inka z'amariza, intama nziza n'ihene nziza, ibipanga z'amasekurume y'ihene n'ay'intama, ngo bakabyosereza mu mibavu, ngo abatambyi bari bazi gutamba bakayitamba, kugira ngo umwana w'umuntu abashe kwegera gusa nibura abe kuvuga izina ry'Imana. Ariko ngo ayo maraso y'ibitungwa ngo yagaza atwikira gusa. Yesu ngo abirebe ngo abona ko bidahagije, Bibiliya ivuga ngo araza aca mu ihema ngo ryari rikomeye kuruta irya mbere. Ihema rya mbere yari amashitingi, yari ihema Mose yari yarubatse, ariko ngo aza ngo afite imbaraga ngo mu mubiri we mu ihema rya mbere ngo byavugaga umubiri wiwe, ngo aza ari umutambyi mukuru uruta Melikisedeki, ngo aza kandi ari igitambo ngo kirisha imbaraga amaraso y'imfizi n'ay'intama zikomeye. Mukubitire Imana amashi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Negligence. 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 Murabyumva iryo? Negligence n'agasuzuguro. Imana izotubaza agaciro k'amaraso ya Kristo yamenetse ku musaraba. Akimana ngo aza aje kubatura intama n'ihene n'inka z'amariza, ngo aze araziruhurira, ngo aza ari umutambyi mukuru cyambere, ngo aza ari we gitamba, ngo afite amaraso aruta yandi maraso, amaraso y'ibitungwa n'ay'inka z'amariza, ngo yagaze twikira umwaka waje gushira ngo bikaza bisa n'ibiha bigaragara. Ariko ngo aza afite amaraso y'agaciro akomeye, ngo yo kweza agasafisha agatunganya. Imana iyo tubonye muri ayo maraso mutaza tubaraho gukiranirwa, uza twita abakiranutse. Mari kuza kora boneme nationale kuza kora boneme nationale kuza kora. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Tacho wari gukora, tacho na bene banyu bari gukora kugira ngo wemerwe n'Imana, keretse kwizera amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo niyo yatumye twemerwa. Imana iratwemera. Ako Imana yaratwemeye. Jewe Imana yaranyemeye. Kimenyimenyi n'ikimenyetso n'umunsi Imana impamagara. Imana yaranyemeye irampamagara neza, idatumye umuntu. Marayika aramanuka arambwira ngo uzuka nkubwira amakuru. Ndagutoranyije uzokora mu gihe kimeze gutya na gutya na gutya, uzirindike. Ibi byaha bindi byose nzambireka gusa, ariko ntacyo Imana yabimbwiyeho kuko byanditse muri Bibiliya. Ariko yambujije kimwe, irambwira ngo iki kimwe nukireka nzobana nawe kugeza mwisho wa dahari. Tereba umuntu wa mbere warwangije mu muhamagaro yarapfuye kera, yarapfuye. Imana yanyeretse gahunda nzoza nkora ku muntu wanyurira nukuri kw'Imana ngufi ntoya. Tacho nari kuza kora tacho nari kuza ese kuhaye ukata sindakubwira gukata. Tacho nari kuza
uzakora connexion network yari yarakatise oya yari yarakatise yari yaragiye network yari yaragiye aho Yesu yamayizana ngo ba ariko ikibabaje abantu benshi n'ubu barayitaye batuye mu kibanza cakuri hari muri byo umurundi wavuze ngo satani nagutelefona nguze umubwira ngo iyo namba atashobora kuyironka naho wewe urimo kwitaba satani ngwala kaza wishisha abantu aho kurisha abantu kene iyo witabye satani nushaka kuzuvuga ku ijwi rirenga uba wagiye atonari kuzokora muzamura Imana amaboko turarangije haleluya connection network abantu bari mu isezerano risha bidasaba ibitambo n'ibiguzi Yesu yadutiburiye muri network muri Kristo muri network amasaha 28 tuba muri network y'Imana cyane tacho nari kuzakora abantu bataye network baza bahararuka igitaramo takindi kimanyimanyi n'ikimenyetso bahararutse amateraniro ya niyinga baza bakikurura bakaza nyuma y'abandi abandi bagasiba nta mpamvu ariko muri Kenya nahaho niho hambere abantu baza basiba buzira impamvu niho nyaboneye gusiba amateraniro bidasanzwe nyagiye mwivuga butumwa sheko ibo ngo abagore baza birirwa bamesa bamwe niyinga aho ninka abantu bari mu gitumba n'abaririya hirya baza bandika ibigori n'ibitwija bakaguma bakamesa connection ikizakubwira umuntu agira connection tazamenya niyinga tazamenya no kuwa gatandatu no kuwa gatanu azaguma gusa agakunda imuhira gusa taza kundi Imana uzamura amaboko haleluya Yesu yadushingirije network takiguzi for free network for free ako network ya Yesu ni for free seloke ako ye ariko Imana yarabirangije cyane ibyo Imana yari gukora zararangiye ngo nukwemera gutanga umwana w'ikinega agahondwa aho itegeko ryavugaga hari umunyabwenge wabigazuye neza ririya jambo ryo muri Yohana 3:16 ngo Yesu agereranyijwe n'umuntu Imana bigereranyijwe no kurya k'umuntu wagiye muri gare ngo apakira abapasaje atazi iyo bavuye ngo amara kuzuza imodoka ngo ageze mu muhanda bahura n'umwana wayo w'ikinege ngo itegeko ryavugaga ngo agonga umwana akiza abapasaje yatoye iriya muri gare cyangwe akiza umwana arokora abapasaje Yesu Kristo Imana kubera imbabazi zayo ngo yemera ko umwana wayo agongwa Yesu baramugoze guhera mu mutwe bamupfura ubwana babona atari toshe bakubita icumu barateragura imisumari bamwambura ubusa ku mugaragaro baramwanika izuba rihaye riva amahanga yose ijuru n'isi ngo bibibone ngo habubwira kabiri bukomeye kubera impamvu imwe kugira ngo connection igaruke kandi habaye ibintu byoroshe ariko ashaka connection neza network uyibamo cyangwa wayishingutsemo ngo nje sinza bimenya neza
ngo se ko si uko kose ngo kuba kristo ni uko kose Eh. ni uko kose gute erego iyo muhaye mushaka ifaranga muzamushiramo akabaraga mwayamuhaye mwiga mukazinduka kare ariko iby'Imana ngo uku ni uko kose ni uko kose gute aho ubwami bw'Imana buraharanirwa twaraneza twaraneza bugisha mu imbaraga cyane pereba abasirikare bose Jineo. bahora bari maso amasaha 28 cyane umusirikare nyamusirikare utari umudeserteri abakristo bose bavuye ku rugerero bazamavuga ngo kubira hagije nubwo wambaye iteni yo hepfo iyo haruguru yarashize nta kibazo hayitoshe umusirikare no guhera hana mu mutwe ugakanga seri aho benshi bavuye ku rugerero ubukristo bwabaye hakurya ko kurya umutsima ubwo sibwo ni pirate yabwo uhereye igihe cya Yohana mubatiza kugeza none buraharanirwa twaraneza bugisha mu imbaraga duheze Imana icyubahiro amen haleluya Yesu niwe wenyine wagariye connection kugira ngo isi yongere kandi ntiyashize muri kontinent imwe amakontinent yose y'isi yarayimanuye irayisa hasi umuntu wenyine yo kwibuza kuja ku murongo ariko network irahari network Yesu yarayimanuye byanyuma Yesu yaduhaye umwuka wera haleluya amen Yesu yaduhaye umwuka wera Imana data Imana umwuka n'Imana umwana bakoze mu bihe bitatu bitandukanye Imana data yakoze mu gihe cyo kurema ngo irangize imaze kurema irongera itegura Yesu Kristo kuza gucungura Yesu ngo aze gucungura mu isi Imana irifata Yesu araza arakora imirimo akiza abarwayi ahumura impumyi iriya ngo ni imirimo y'urukundo yageze akora kugera kwaje kuzura ba Lazaro akiza ubwana bwa Yayiro akiza ibimuga n'impumyi iriya ni imirimo y'urukundo ariko yari yaje kugira gusa ngo yuzuze connection yongera tugarura ubusabane n'Imana umurimo wari warangiye iriya yindi ni amadivere ni imirimo y'urukundo yari akora Yesu ngo arangize umurimo wiwe amaze gupfa no kuzuka ngo azamukana ifunguzo ahamagara abigishwa be arababwira ngo nibayishida ulimwengu barababwira ngo ubutware n'ubushobozi ngibi Yesu yabisigiye abigishwa biwe arababwira ngo nimugende mu mahanga muhindura abantu bose kuba abigishwa bawe ndio warangiza ababwira ijambo rikomeye haleluya amen arababwira ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi cyane intambara duhura nazo mu muhamagaro Yesu Kristo ari kumwe natwe mpaka mwisho wa dahari mpaka mwisho wa dahari tazodusiga tazaduha Yesu ari kumwe natwe cyane haleluya amen arasezera ngo hayasezera abigishwa aho ngo bamubwira ijambo rikomeye ngo baramubwira ngo ese kudusize intambara twagize zaba abagabo b'abazayifu b'abayuda muri iyi si none uragiye ngo batangira kwibaza mu mutima bagira agahinda gakomeye Yesu ngo amenye ibiri mu mitima yabo arababwira ngo ikigira icyo kibamarira ngo nuko njewe ngenda ngo kuko ningenda umufasha nibwo azaza uwo ngo azabana nawe kandi ngo azabigishize njewe ntabigishije ndio Yesu Kristo yageze Kaperinaumu ntabe Makedoniya yaje Samariya ibuyuda bakamubura ariko mu mwuka yamavuga ngo ndagiye hagiye kuza uwundi special umwuka ngo abera hose icarimwe aba ku bantu bose mu bihugu byose rimwe Imana ngo ikwira abantu mu buryo bwo mu mwuka Yesu amaze kugenda aragenda arababwira ngo ndagiye ariko hariho ubundi uzaza nyuma yaje Yesu Kristo amaze kugenda nibwo twahawe umwuka wera haleluya amen umwuka wera Pentecoste ni gute nakajagari nagasako k'umwuka urusaku twebwe kubera kugira umwuka muke turi mu kubomborana hanze tugasakuza tugasara twashika mu kanisa tugahwera aho kazugira ngo umuntu ntazavuga kubera Pentecoste keye Pentecoste ke duheze Imana ikibahiro amen haleluya Pentecoste aho ngo nico cyatumye Martin King wakuye abapora mu baturika harimo ibyo yagaye ngo uburyo utaratibu wa Roho Mutakatifu ngo udahaye ukora ibyayo neza
ariko wari wasomye hariya mu Bakorinto avuga impano z'umwuka n'imbuto z'umwuka uko ngo bukiye gukora mu materaniro. Aravuga ngo si yo duhuye abantu buzuye umwuka ngo bamwe bakaririmba abandi bakuzuzwa abandi bagasobanura amandiko abandi bagafatwa bagahudumiye ngo se biza bigenda gute? Naho twebwe tumeze nk'abafana baje gufana umupira kubera Pentecoste ke amafresheri wazanye uramu yasubizayo gutyo nta Pentecoste amafresheri waje yipodowe arama yitahira gusa n'ikizungu. Pentecoste yabaye nke cyane reba kuyongera kandi Imana ntizifata ku mbaraga. Imana yaduhayemwo ihitiremwo ubugingo cyangwa agakiza cyangwa kurimbuka. Kuba mu mwuka birashakishwa. Kuba mu mwuka bisaba imbaraga. Tiwo kwicara gusa ngo uri mu mwuka. Uri mu mwuka gute? Kuba mu mwuka no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga kenshi no kwihana cyane. Nico gihe umuntu mu Kristo azaba ari mu bihe byiza Pentecoste kamanuka. Kweli. Ako Pentecoste ni nziza mana. Ndio. Uzubura umuntu mutoya ukiriritse ndetse inyuma y'abandi udafite n'ubushobozi ariko ijuru rikaganira nawe. Tuzamura amaboko turahana. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ndio. Ukuri kw'Imana. Yesu ari hafi kugaruka. Ndio. Kandi azojana abantu biteguye. Aho. Bakihana ibyaha byabo bakakira umwuka wera. Abantu badafite umwuka nta ndege izoja mu ijuru. Abafite za uba n'imodoka zajya ziza tizizojayo. Amamoto akomeye aheze tazojayo. Nta gari ya moshi izogendayo. Umwuka niwe uzoterura itorero urigurukane rigende. Amaze akajagari kabe ku isi. Akajagari kazoba ku isi umunsi itorero rizogenda. Imbwa zizanga inyama ibintu bikomeye. Imbwa zizanga inyama. Abanyakabari bazoba mu kabari. Abasambanyi indaya zazirara zihagaze tahanga hazoba alert. Abantu buzuye umwuka bazogenda. Igitabo cy'imperuka kizakivuga ngo bazobaza ngo se ni bande bagiye ngo ni barya bagaza bakunda gusenga hamwe n'abana batoya. Tuzoja mu ijuru kandi abantu buzuye umwuka nibo bazoguruka. Nta yandi mababa. Timukagire ngo muzoba amababa nk'inyunda. Ni umwuka wera kandi umwuka wera ugomba kushaka ugihari ukawushaka ugihari. Haleluya. Amen. Mugabo umwe yarigishije iwacu aravuga ngo abantu bagende bacana amatara bitegure Yesu araje baguriye ibitoro. Yamagenda kwiduka agura ibitoro by'itara aratereka ngo amatara hore yaka yama yasitara iri ry'ibitoro buraca bati itara ko ryaraye ryaka ngo twiteguye Yesu bavuze ngo twatsa amatara. Ntabwo ari amakorema ntabwo ari amatara ni amatara yo mu mutima. Amatara hore yaka. Yesu Kristo azogaruka kandi azajana abantu buzuye umwuka. Duheze Imana icyubahiro turarangije. Haleluya. 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 Kuba muri Kristo ibyo ni ibintu bitanu bidusaba. Imana kwera kw'Imana ngo kuteye ubwoba nta itegeko ryemera ko umuntu yovuga n'izina ry'Imana kubera kwera kw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Ariko imbabazi z'Imana ngo zazihagarara ngo zikavuga ngo umwana w'umuntu nababarirwe. Kwera kw'Imana no gukiranuka kuza kuvuga ngo mwanadamu ahukumiwe acirwe hiteka araniwe akufe. Kuva wa munsi wa Adamu Imana yari yarakaye. Kwera kw'Imana ngo yagupeza mu bantu wikabona umwana w'umuntu akwiye gupfa no kurimbuka. Ariko ngo uburyo bw'imbabazi n'urukundo ngo bikavuga ngo umwana w'umuntu ababarirwe. Tuza twemerwa ngo Imana turebeye muri Kristo izayibagirwa amakosa yacu. Imana iturebeye muri Kristo Imana ngo izitubabarira ibyaha. Iwacu inka iyo yapfushaga inyana yayo bagaza bagenda bakazana gahu bakakanika kamara kuma bakakazana bakayihendahenda inkikareta igakama ngo yumve impumuro y'agahu k'inyana yapfuye kera inkigakamwe kareta igakamwe iminsi itari mike yagaze kamwe iminsi itari mike inkayisuri ngo kubera imbabazi z'agahu k'inyana yapfuye ngo niko Imana izituvumerera iyo tuboneye muri Kristo. Nta buzima nta mwuka nta bugingo
hatariho kuba muri Kristo Yesu. Ndio. Kandi kuba muri Kristo Yesu tubisabe ngo ukora ibikomeye n'ukwihana tukizera Yesu kumwami n'umukiza tukavuka ubwa kabiri. Tuzadushinze ibirenge byacu muri Kristo. Abari muri Kristo ntateka bazacirwaho Hallelujah. kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ubatagwiriza amafi. Ibyo amategeko yari yarananiwe ngo twabiheshejwe no kwinjira muri Kristo bituma twemerwa imbere y'Imana. Isezerano rya kera ryayobowe n'amategeko 613 yose yari yarabatagangaje. 613 bari barakarakasa birananirana kugira ngo bemerwe n'Imana. Ariko ngo Yesu aca bugufi ngo abigishwa baramubwira ngo ya yose yarananiranye tubwira iryoroheje. Arababwira ngo itegeko gusa ni rimwe, ukundisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, ngo numara ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe no kutikunda no kutamutekereza nabi. Ukamuvuga ngo yazoje hanze ukamusengera nawe uri hano dose yawe itaragira aho yije, ukavuga ngo naki yazoje hano Mana we wave muri ubu buzima. Ukukunda ko bakugira akaba ari kugirira abana. Tutekereze ngo uwo mushizamo kanani Karuna. Aho. hagapopa ngo ndamwanga ngo uwo mpeza ngo mufurere umwe yaburanye n'uwabi igihe kirekire ngo buce baramubwira ngo wabo yapfuye. Yamavuga ngo higa kizukama kubera kumwanga yarakeneye ngo afe. Abantu baranganye mwataye itegeko ry'Imana. Kundisha Imana yawe umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga. Umara kunde mugenzi wawe kuko wikunda. Iyo abantu bakundanye itorero rizaryunguka abakristo uramushiza imanuka. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ubatagwiriza hano urupfu. Ibi byose dukora byose imbere hari urubanza rw'Imana, kandi urubanza tuzarukira kubera kwizera Kristo tukaba muri Kristo. Abinjiye muri Kristo azotuburanira biduheshe kwinjira imbere y'Imana. Imana dufashe kandi tuganze. Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Kandi wihute Patrick, wihute, hari ahantu wari ukoze ugerageze wihute ureke kudushira muri reranti. Wihute twegere n'abashitsi batuganiza ijambo ry'Imana. Abantu begeranye tuvuge ngo amina. Katwongere ndimwe. Hallelujah! Yeah!
murakoze cyane